Maitei mba'éichapa ko árape ñame'ẽta hína térõ hupytyha rupi ha ñamoñe'ẽ japepo ipochy. Peteĩ jey japepo ipochyeterei kuñakarai tembi'u apohã ndive. Chepochy nendive. Mba'érepiko he'i ñemondýipe kuñakarai tembi'u apohã. Japepo osẽ ombohovái. Ha chéve niko nde araka'eve nderehejáiva tembi'umi. Chepurupávo, cherejapy'anandi, tyekorõrõ rehe. Uperire he'i ñandéve ñañomongeta. Ndegueroviápa japepo oñe'ẽneha ha nahániriajépa. Mba'éichapa oñeñandu japepo ha ipochy ajépa. Mba'érepa ha'e oñeñandu péicha ha nome'ẽ chupe tembi'u ajépa. Ambue he'i ndépa revy'a ne remba'apóramo ha avave ndohechakuaái neñeha'ã. Nahániriajépa ñambyasýta. Ha uperire he'i ñandéve jaikuaa hag̃ua. Térõ ñemohenda clases de sustantivos. Hupytyha rupi por su extensión. Térõ tee sustantivos propios. Ha'e umi ombohérava yvypóra, mymba, táva. Térã ambue mba'e oikuaukávo mavaitépa. Techapyrã Paraguay, Terry, Luque, Darío Jiménez. Terorei sustantivos comunes. Ha'e umi ombohérava yvypóra, mymba. Térã ambue mba'e he'i'ỹre mba'éichapa. Techapyrã mitã, óga, okẽ, pira. Ambue kuatiaroguépe he'i ñandéve ahayhu térõ tee ojehai porãva ha amyatyrõ ojehai vaíva. Upéicharõja haivýta Encarnación, Antonio, Tani, Pedro. Ha ambue ñe'ẽkuéra upéicharõ ñamyatyrõta. Vamos a escribir entonces con mayúsculas. Itauguá, Lorenzo, América, Benítez. He'i ñandéve avei aguenohémo ñe'ẽrã japepo ipochýgui terorei. Ha jaguerekohína japepo, kuñakarai, tembi'u. Ha mbohapyhápe he'i ñande aimo'ã mba'épa ojehuve upéi kuñakarai ha japepo ndive ha ahai peteĩ ñomongeta. Ha che ahai péicha. Kuñakarai he'i chupe. Ko ára guive ahejáta ndéve tembi'u ha japepo ombohovái. Avy'aitereíta upéicharõ. Uperire jahaivýtahína terorei jaguerekohína kuñakarai, japepo, tembi'u ajépa. Ha péicha ñambopahahína ñane rembiapo jajuhechápe.